Manang Biyada! Manipod kini Kabsat Aryong sa napod na nagantintay drama. Welcome kay manan dito YouTube channel Jenna Almoy te drama. Ngam shoutout mampay kada Fernando, Sofia, ken Samantha Corpus from Arlene Corpus iti mabilang panike Tarlac. Ni Manuel Ibuus dita Saudi, ken Evangeline Martin dita Hong Kong. Kasliman ti kuna ni Kabsat Aryong. Dear manang biyanang, ada kakaisuna nga anak ko kat may sa a single mom. Nalaka mamatpati ti anak ko isa nalakada met nga lilawan. Ket masya nakenkwa na isa tultulo nga ka mga awir kadagiti anak na. Rogyak man nga rud ti agsalaysay. Una yan ay tadinak mo't paturugan baby. Tatang! Tatang, agring kay man! Oh, abay. Umay kay man biita ni makaturturog ako na yan. Mabisin samod ni bebe. Paggatasa ma. Na kayo man timang pagatas. Kunak ngami nakaidaan nyo. Sayang ti magatas na king ka, ano di mo paggatasan. Ay, itimplaan yun tani. Mapanadalagan ti turog ko. Mala, mabitla ang apo ka. Wan, agtimpla ako iti gatas mo. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Nay, sika magayam kabagis garda. Anya gagaram. Umay ko kumabulo dun tay wasay mo tanay. Natukol mo dun tay wasay may. Inuwasay nila kay ko iti bataw idinabartag. Anya, apay ngamin apati bato ka wasayin na. Ay, kasjay na nga raw numabartag, tila waswasayon na. Amumatan ti style ni Bayaw Mau no mabartag, kasla ang bala. Aday dyan likod ti balay di wasay. Ingkalaan lang. Tanay, patpaturugak to apok. Nayapay, jay inana ngay. Apaya si kama na hindi nakauba di taapaw. Nakaturog pa lang napuyatan siguro. Ayan nga men, ti ama ti anak na aya. Apay, di dagkasar. Tapno iyawid nan, dagiti agina. Masurunak nga rot. Taintarayanan dyan ubyo na. Anya, kay kasanuda nga ay nga aginan. Ay, sika, timang biyag kadakwada. Ay kat kapilitan na. Ngamnay, jak nakapasada. Agawawirak mo tayo. Nasingpit ka ngamin unay, manong ariyaw. Di mo sa mo ngamin istriktuan jay anak mo. Di mo sa mo ungungtan. Ungungtak mata. Tumangsik nga raw nulad duma. Inispol mo ngamin ni Kayla, isuwakasta. Kita man jay inauna nga anak na. Awan man amanan. Naimbag ata, inala jay amana. Tano adda dito ay na. Kaasi kalaeng manong. Uray ko mano si bibiyag pa'y day diipag. Tapno matulungan na ka. Sa bagay, mabiit at dumakkel ti ubeng. Sana mapuputan, madamdama, magnantoy apok. Awain hangam bagbagaam jay anak mo. Siya ti masiksikuran iti kasta makitkitak ka. Tunggal aganak, sika ti mga awer iti pasngay na. Sika man timang bagbaga kabagays, tabarang sika ti dinggan na. Ayan na aya, kasaritak man. Ada kayo magayam auntie. Na yan ti kasta apa nagririing mau Kayla. Anyat orasan, aldawan. Napuyatan nak ngamin ta naglampay mo dyan anak ko auntie. Di mo pagrasaw jay anak mo. Takasta mo, edi saan ka pa'y amasikaw kinaganak. Ha? Ay, di man nakapagpasada jay amamaw. Taisumanan ti paraaw awir maun. Kasanaw ngagbiag kayaw, no kastam akanayaw. Makitinulong kamot iti amam. Saan akasta?
Inak to ag trabaho no umawag dyan nagaplayak, auntie. Kat, ibatem jay anak mo. Una, auntie. Tadyak mo makatrabaho na itugot ko. Di, saan man na makatrabaho jay amamon? Kapilitan, auntie. Sika, ti agaw awer, tajay amam ti agpasada. Siyak tagtrabaho, auntie. Takapigpig saak. Ni tatang ka lumakayan. Ay, basta siguraduam, pauitam iti kwarta ti amam. Tapno, ada paggatang na iti abastuda iti anak mo. Uwan, auntie. Ay, inaman pa'y gaya magdigos ta ni. Adda pa na. Anya mo da jakabsat yung tatang. Nakaturturay. Basta umay dito balay, ag sermon. Ala, pasensya mo, Dantem. Tay sukit nga ron ti kanayin nga asit ganta no magipit ta. Gapo ta iso timang tultulong kada tayo, kas giant ti trato na. Sa nabali, tapod numot na kiti pagbagana anak ko. Pamagbaga ti maysa nga ina. Bumaknangak tulaang. Bayadak to amin anay tultulong na kada tayo. Tap na awanan ti ibuy-buy-buy na. Panangisakit ti kas jengar aramidin ni Antem. Iso adi mo ko magurguraan, Antem, anak ko. Di damo lang amin umawagan iti inaplaya katrabaho. Tapumanawak langan dito a lugar. Man nakibiyang dagiti kakabagyan nyo ditoy. Di ka pumanaw, tanay. Basit pala ti anak mo. Siyaklatan tagtrabaho. Tadamot tricycle ko ngay pasadak. Saan nang talakay kayon? Agaw-awir kayo latan. Di kay madanagan tapawitan kayon to iti kwartayo. Agbiro kak to iti bak na nga pakyasawaak. Tapno pumintas ti biyag tayo. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Tatang, inakagtrabahon. Awawiran nyo ni baby ah. Ha? Apay? Inawagan na kan aya. Uwan tatang. Alakit agan-anad ka nga ro diti papanam ah. Panya trabaho ngay. Waitress iti dakkel restaurant tatang. Alang araw. Agsingsingput ka. Kundi mo liwayan ti agaawid no adda bakantem. So may mumutsok nalan ti anak mo. Uwan tatang. Dinsapay mo nagaw-awid ni Kayla. Manipod pimanaw manong ariyaw. Saan pa'y nga ro ka bagais? Ay kanay bagano, aday pau-pauit na akwarta kada kayaw. Adamot kiday ka bagais. Eksakto la paggatas ti apukaw. Kun paggatang iti basit amasida. Una yun ti kasta kasasaad mo manong. Nakakaasi ka. Imbis at tulungan na ka day anak mo, saan? Ta kumarkaron sa mo tiriga mo. Nainayon pa day anak mo apang panunutan. Awan problema ka bagais. Kabailak day taw'y. Aday niyag ko amay sa abukal abangaws. Dua bukal at tilapia ken karnit manok. Amaw nga awan masidsidam. Iso anang yuga. Ay na, agyaman na ka, kabagais. Adda si daekong. May sa tinapa dyan na bate at si daek. Malaala, agan alos ka, tabareng daytan to apukom, ti makaitid iti ginawakin ka. Ang kadon to pa ay, laklakayudan kan taon. Kanaimbag ano, mauray munto pa iti panagtrabahon taw taapaw. Welcome to Jenna Almoida Drama. Ada akong tatang. Ha? Ne, kilaat mo ti panagawid mo kayla. Agore ka? Apay nagdakkel tatan mo? Ay, masikugak tatang. Anya? Sino nga iti amaday ta? Awanan ba inday jay? Awanan ah. Nagpukawan na kaslaso. Anya? Makabulan asinapsapol ko tentarayan nak. Ngam talaga nagpukawan. Aging nga da nakadamagak. Adamot kaya man asawa kan anak na. Anyan? Unay kamutan? Di ka manan nagan-anad kayla. Unak matkin ka di ka bastag talag iti lalaki. Tapnusan ang maulit tinapasamak kang ka. Pasensya kayo na. Ay, Awan mabalin ko. Awatag tigasat ko tadaditan. Iso akid dawak manan titulong yo. Tulungan dak tumanan ang mga wawer dito ipas ngay ko nga apo ko yo. Ah? Ti
Di kalabaas yan iti amam sika kaila. Manayunan manain ti awawirnan. Ay, para awawir mulat tan ni tatang mau. Auntie, Di ka gamit nagnaknakam maut. Nagrigat lang nga raw ti panagbiagyawn. Pasikog kapayla pasikog maut. Unay kamutayn. nailaw anak nga rudmot, auntie. Pasensya ah. Awan lakat mailawan ka. Takasanaw, di ka ngamin agnaknakam. Natangken ti ulawm. Sokir ka ngamin. Ay, numabagbagaan ka. Sintiram ti maibagbagakin ka. Apay ay akasta kayo, auntie. Saan matada kayo tagawawir? Nga mapayada kayo ti rumaniklamo. Dinto pa agreklamo ni tatang. Gapaw tanasingput jay amam. Abus wumutan ti kinasingput na. Lumaklakay nga agrigrigat jay amam. Matay latan nga agrigrigatain. Di kay kadimadanagan tabumaknangak to. Pag namayak to ni tatang ko. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Isunan na pokwan, maturugan, dungdungwan kanto, unay, indayunan kanto, iti sinamay. Anong ariya bumayak man? Ay na, nagparty kami iti native amanaw. Inyagan kayo iti sidaan nyo. Ay, ang yaman na kabagas, hindi sumlat na dito lamisaanan. Apay, ayan mananjay anak mo. Nagpasurad manan, tagsubli ka no, iti trabaho na kabagas. Ay, madamdama agsikog manan. Kita mantikas ta nga itsura manaw. Nakauba iti ulas tamay sa nga apukom iti likudam. Saday tabasit aday iti sangwanam. Uwan nga raw da. Makatawan pa'y lang amin ti inauna nga anak ni Kayla. Angam nagpasikog manayn. Ay, uwan nga raw da. Medyo marigata na nga raw din. Iso ang mga alaak to, iti paraw awir ka nagita anak na. Ha? Ay, tangdadan yaw. O di sabali man ay nagastos. Uray na. Tapno makapasada ak kabagas. Sa bagay mo kidi Ala ano sam? Taan niya ngay, kat inispoiled mo nga menjay anak mo. Nay, hey, nagbiit mo't anak kaalan ni Manong Aryong itiyaya dagiti apo ko nan. Na, adamo balhasang amang uba iti ubeng ijay arubayan dan. Asit gakman. Naimbag nga oras mo, balasang ko. Si kakaday ti agbalin ayaya dagiti apukaw ni Manong ko nga Aryong. Ha? Uwen nana. Taga-ano ka ngay balasang ko? Nagamamuan nyo ngay, iti kabagis ko. Taga-kabangibang nga ili nana. Pasaheros nak, idi iti tricycle na nana. Kanayon ko idi nga arkilaan no mapanak iti balay ti kasinsin ko jay ili. Kasta ka day. Ay ka, remwaran ni Manong Aryong. Wala na. Napanan nagpasada. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nagawid ak tatang tanang iyaga kiti gatas kandaya por dagita po ko yo. Nasaya at mag, tapno adda o sarenda. Ngamne, awan maitid ko asweldo di yaya dagita anak ko Nagkuna ngamin ang mga lakay iti yaya da, kawamot pang pasweldo tayo. Di ka madanagan, tasyak ti makaammo. Makammo kayo nga ruda. Nga mapekas jay. Manipod na daak dito'y balay, sa bali tinadlaw ko kankwana. Ha? Kanayo na nakapupok iti siledyo. Kanapay nga iti siledyo ti pagturturugan na. Wen, ta dito'y salas ti pagturugak, tawan mo nga rod bakan ti asilad.
Nadasad-sadot na, papanawon nyo langan. Nagagatmat ni Elisa. Saan mo't? Da kayo nasamot ti makakada mga wawer kadagiti apu ko yun awanak. Saan mo't Sa ako la tulungan nga awer no sumangpertak ang pasada. Kanukuding di tricycle. Tultulungak mo't Nakamisuot pa ka na yun. Kaslada ka na yun problema na, kaslada ka surun na tao. Kasjay lang, ti style na. Ngam nasingpot ni Elisa, anak kaw. Mabana kaw, Elisa. Sikanti makaamo ka nagita po ko, Kwang. Di ka pala matulungan, taagpasadak manain. Ay, makapanog matikas to'y ariyong. Ano sa mo, Elisa? Sa nabalay, tadumakdak ka lang nagita po ko. Kunak na umayak ag-relax dito'y balay mo. Ngamsan mo't gayam. Umayak mo't gayam agrigat dito'y. Saan mo't tultulungan ka ba't naon trabaho? Di kan mapanagpasada. Tama ditirik na, ariyong. Ne. Madiman ang tirusok ko. Sus. Manunga aldawan akasta ka, Elisa. Apay, anyat marikriknam. Ay, jak man mo. Jak maawatan ti bagi. Sus, Kasla kagurak amin at tao iti aglawlaw ko. Kan makalang abak iti jak kayat nga angot. Makabakwarak. Kan natamnay iti panagraman ko. Basit ti kan. tinasayaat. Intag pa-check up. Anya? Kat dagiti ubing nga eh. Inak pa'y laibati kindi kabagis ko agarda. Ipaaw-awir ta pa'y laking kwana. Nangagmo ti imbaga ti doktor, Elisa. Masikog ka. Wen nga rod. Kan isumot lang aglaladuta ka kanayon. Ay na, adanton anak ta, Elisa. Kasanungay no, maamuan jay anak mo. Kitawan mabalinan Malapdan na kaya iti kaya't kung arabidan. Jakon maaw-awir dagiti anak ni Kayla. Bayam, tapagawidak taon di anak ko. Jak mabalin ti agsardeng agpasada, tanay, adanton anak ta. Welcome to Jenna Almoyda Drama. Nukasta, adda nagkinawatan yaw iti dayjay nga Elisa, manaw. Uwag, kabagis. Ingam nabayagan nga da relasyon may. Inlimid milaang, tadyak kaya't amamuan ni Kayla. Ita, sigurado nga agungot dayjay. Kahit kasanaon, sigurado ang maamuan nan masikugan jay nobya. Una, mawan mabalin na masikugan ni Elisa. Iso nga ikasarkon, kabagis. Ha? Ay, una. Rumbang laang agkasar kayon. Tanay, agdindin na kayon. Ngam problema nga ron ti kwarta, kabagis. Kurang pa di ornong ko. May sala ababoy ti kabailak agatangan. Mala, tamang tudak iti may sa ababoy. Uray dua ababoy ti partsem. Mabalin da itan. Uray basit ti sagana. Tatinapatag, agkasar kayon, manong ariyaw. Anya, matikas tang aramid yun, tatang. Laklakayan kayon, ngam nang sikog kayo pa'y laang. Kundi ala kayo pa'y lang amin itiyayan dagiti apu kuyo. Anya nga nasikugan nyo lakang arudan. Nasulisog kayon. Nabayagan nga da relasyon mi kini Elisa. Idi inayabak dito balay at da relasyon mi idain. Pinagparang kula ayaya dagiti anak mo tapno mailimad ti relasyon mi. Anya, kat kasano nga rudaytan nga Pagawidan yun tamakam mo umutan iti sikog na. Ay, sana kasi mat. Diyak mo't mabalin abaybay antiputot ko kunkwana Siyak tupay, binaybay anti dua lalaki. Isa pagawidan yung matan dyan nobya yo, sinaan nyo kidin. Saan? Ikasar ko ni Elisa Kayla. Kat pasensyakan. Ngam aw-awirin matan lagi anak mo. Tadya kun masango ti mga aw-awir kadakwada tagpasadaak. Para itagbalin aputot ko. Kano saan matan ang makaw-awir ni Elisa? Tamarigatanan nga po iti panagsikog na. This drama is owned by Jenna Almoyda Drama. Anya, masikog ka manan, Elisa. Unay mo daytan, sikog ka la sikog. Kayla. Di mo pagsasawan ta inam Kayla.
Tulungam kit dimot ang mga awir ka dagiti ipas ngayon ng addem. Tadadakkel moten dagiti anak mo. Ay, makatultulong. Apay ngamin nga anak. Nagrigat lang aruti pa nagbiyagan. Di ka maagsaoy ti kasta anak kao. Ta idi si ka ti babasit anak na ket syakpay ti paraw awir kadakwada. Ah, No awana ka ng tultulong ken ka iday. Di makkel nga taala saya at dagiti anak mo. tatang. Saan apa nang iboy-boy kaila anak ko? Ngam panunutem kumamay ti adu arigrigat ko iday kadagiti anak mo. Isu nga ita, tumulong ka mo't pangaasem anak ko. Aga product tatang tapno makatulong ak kada kayo. Ha? Ay tadaking ka anak ko. Uray ta grade 1 mutan ken grade 2 dagiti anak mo. Ay, umadado nga ro ti gastusan da. Isong aga product tani nagbasit ti sweldo kiti pagtrab-trabahwak. At daking ka ta kaila. Amok apara ka dagiti anak mo ti pampanunutem. Isu nga daking ka ta. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Aryong, lumaklakay kan. Kan maasyanak kan ka tani. Madlaw, marigatan kan nga agpaspasada. Isu nga, agabrudak man mat. Anya? Ay, saan na masapol Elisa? Aw-awirim ka di dagiti duwang anak ta. Ay, basta, kaya't ko ti agabrod, Aryong. Diyak kaya't ti agrigrigat ka na yun. Tulatag ti anak mo. Kitaam, kat mayatan ti biyag na. Adon ti naipundar na. Ay, Masapol ang makaurnong ta iti pagadal dagiti anak ta. Tulungan na kano ni antik nga maka-abroad. Sayang daytoy nga oportunidad, Aryong. panawan na kami kadagiti anak ta. Sana bali taadamot cellphone na kontak tayo. Kaya't katulungan nga agtrabaho, Aryong. Papanamgarda, humay kalumuganan. Tay nagas ko dagiti ubeng iti pagadalan da. Ay, mapanak man ijay ilay. Ang, dapay pagtugawa kaya, napuno kay mutain. Umay ka dito likod, adapay maysa. Ay saanan? Aguray akla iti sabali a paglugana kaon. Saanak a komportable dita. Agasim dayta. Oh, kurang samat to'y tricycle mo na pagluganan dagiti apukom kan dagiti putot mau. Huwag nga rog kabagay. Nangruna ka na dumadakal dan. Ay, Nalalapapan kayon. Aguray aklaangan iti sabali a pagluganak manaw. Kahit kumustan jay asawam ijay abroad manong Aryaw. nasaya at may kabagay. Nasingpot ka no dyan natumpungan ng amo. Ay kamayat nga rod ano kasta. Kahit ni Kayla, kumusta mo tayo? Nasaya at may manang. Agbakasyonan no may abulan. Ay na, maragsakan akparakin ka manong. Tauray kaskas ano, inintay na pumimpintas ti biyagyaw. Takas makitak ijay asawam kanti anak mo kat agtintinulong da para itinapinta sa panagbiagyaw. Agpaiso na ita kabagis. Banag apagyamyamanak launa iti Diyos. Kinsapay la kuma, tanapintas to ti masakbayan na kita apukok kun na kita anak kaw. Iso na lang ta paraw awirak mo ilata. Opat nga ubeng taw awir ko. Sana balay, ta dumakdakil damutan. Patsak, tidak kan to baybay-an dagita nga awawir mo inton nakapsut kan manaw. Ti pangayatak iti kabagis ko nakasuporta latta kanyak ket itaragrag sa kaklatan ti mang tartaripato kadagiti dua nga apukok ken dua nga anak ko. Ket aklunag nga ididamo medyo alanganan nak amang palubos ken ibaket ko nga abroad tamangan ko nak no isukat nak ngem kasi na sana napasamak dayta. Ket ti matanak ko sana na nakirelasyon ket tilatan trabaho na ken dagiti anak na tayan ti atensyon na. Alakastan, tigayem mo Aryong. Ala gagayam, di tan nagpatingkaan day tapakasaritaan, di drama tayo. Manang Biyada!
Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite. Salamat manen kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello kagayam na imbag nga oras iti tunggal maysa. Welcome kayo dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Manuela sa napudnanagan. Tintay drama ngam sakbay ti amin. Makablawa mampay ni Sibayan Villa Gwen, Joyce Ann Tamayo, kan dagiti taga nga bulan Talugtog Nueva Ecija from Josie Peng. Kastoy man ti kuna ni Kabsat Manuela. Dirma ng biyanang, nasapa ka na balo kat 5 dagiti anak ko a pinanawan ti asawa kanyak. Nagrigat nga masapul ngagbalinak anatibker para kadagiti anak ko. Rogyak tag salaysay idinabiitak pay ana balo. Manganan milya bakit? Anyat sirsiripom di tatawaya. Umay kakade, darasem urlan. Makitam ti makitkitak. Ha? Ni ka di Manuela abalo ti bagbagam? Wen, kita anay. Nabiit pay la nabalo ngam nay. Syumanor pameten. Ha? Nene, aywan. Nagkiting di surutpan na. Ngam in fairness, bagbagay naman siya. Napudaw ngamin. Atay ko, apay nga agkatos ka eh. Pagpampantas siya, magayam day ta Manuela. Lay, saan mo ka? Abay, dagas ayat ag-apresyar. Sa bali ti pantasya ken apresyar. Si kamot. Ay, di nakpadpadasan urlan. Ni, kita anay. Adda kain inawag na iti cellphone. Ha? Unngag paisaw. Asino ngay nga tatikain inawag na? Adda nga tan boyfriend na? Kanya pa'y ngay, lakit di kita anay nakalipstick pa iti napuskol arid. Kun nagpuskol ti pulpus na. Naa, nagbiit mo't anak kailiw-liwagan ngay no addan adagos nobyo na. Sumayat kit di Kabalbalo na pay langam gumaratigitin. Di lagbain. Sapay 5 dagiti anak na. Babasit da pay mga road. Ay, uray kumano dadakkel dan ta isaw. Sika ngay bakit? Lumabalo ka, makiasawa kan tupay? Manyaga po. Sa anak mo tagaratigit. Napadas ko, tadasawa na. Iso ahuston, tinaminsan na panakiasawak. Sika ngay. Ay, depende Depende nga. Basta, it depends upon the situation, bakit? Napananan ngay. Awam mo tanda dya Manuela. Dya mo nasiputan tinagturungan nan. Ala, intamanganin, mabisina kon. Bye-bye amon da dya Manuela. Paliiwom tumanin maminsan. This drama is owned by Jenna Almoita Drama. Dawag ko agpatpatangdan ka kanuag dalos ka naglaba Manuela. Pudnoya. Sir, agpalaba kayo aya. Anya sir, tata, kung numanong ko ng kadilatan, nag-retire ako, no? Iso di na ko naawagan iti sir. Ha? Nagsiramot nga minon tay laundry apagpalpalabaak. Kan nagabrudon tay ka nakakatangtang danak ngagdalos ka naglaba. Siya kun atat ha. Alaman nga rod, kaano nga adda bakantem? Intun bigat tata. Ala nga rod, umay kan tunubigat, ta sa anak arumwar. Urayon ka, Manuela. This drama is owned by Jenna Almoita Drama. Naganak mo't gaya mo ka anak Amelia. Wala, tinalikodan mo dyan nobyo na. Intarayan da. Kit, di single mamngarudon adya ka anakam. Kanya pa'y ngay. Dama nga minamampang na. Uray ka anakak day dyan, ngamjak kaya ti style na. Sa bagay, napintas dya ka anakam. Adun tulat ta ti agaram kinkwana. Ay na, wala tamukon. Sigurado alukwendan tumananday jay, no makinobyo manan. Jay tu mainana, may sama garanggan dyang. Iso titimmawidan dyanak na. Un nga rod, jay mo't laag papapintas tar aramidin day nga ipag mo. Kada lumabas sa kijabalay da, agsarsarmeng. At dansa mo lalaki na. Kasta mga rod tatap ko lakay. Ngamjak lagtagtagaray tawang maibidensyak. Angam no makaala kiti ibidensya ay, sigurado asinaan di kabsat ko day jay.
Bakit? Kita ang di lumabas. Ah, ni Manuela manen. Ay na, nagpapintas manen. Ay sigurado lakay. Adda manen ka date-data. Lakit di Kita mo ti tsura na naka-shoulder bag, nakasanglas ka, naka-skirt. Ampang at talaga day taabalo. Makaas-asawa mga tanay so akasta. Di lamasyan kada kita anak na. Nagbabasit na bailang. Ngumjay kat lalaki tin into narunan. Ay, wang nga ruda. Di lagbain. Ipadlaw na launay akailiw naman ang timadaan ni ti asawa. This drama is owned by Jenna Almoy Drama. Nay, papanam JJ. Mapanak ija istor, Tata Orlan. Inak gumatang iti sardinas asidaan mi. Abay, awan insang pud jay inayo asidaan niyo. Saan pa'y ngamin asim mangpet? Maladaw ka nung agawid. Ha? Ay sus, napnapanan lang ay. Apay alaman-laman. Asino ay ati kinasinarak na itay? Napan nagtrabaho, Tata. Oho, kunkuna na laday jay. Ngam addalakid di kinasinarak na. Ay sus, addanton maikadwa atatang nyo, JJ. Ha? Ay, bantayan nyo di inayaw. Tanay, amangan numakatumpong iti lalaki amang parigat to kada kayo. Sapay nagbabasit pa'y dagi di addem. Awan lalaki akasin sinarak ni nanang ko, Tata. Adda, di nala ibagbaga kada kayo. Ilimlimod na, JJ. Ibagam ija inam, tasaanin ang makiasawa. Kabalbalo na pa'y lang makisinsinnarak din iti lalaki. Kaasi kayo lang anak na nukasta. Asino tinangibagang adda lalaki akasinsinnarak ko? Ni Tata Orlan, nanang. Amangan kanuno makatumpong ka iti lalaki amang ulpit to kada kami nga anak mo. Naglukumot day di ataon. Agar aramid iti istorya. Trabaho ti papapanak. Saan alalaki? Wano anya pa'y dita? Imbagak anapan kayo nagtrabaho ngam saan amamati ni Tata Orlan. Kuna na nga ilimlimod mo kano ti makisinarak iti boyfriend mo. Saan nga agpayso day ta anak ko? Di mo patpat yan day jay nga Orlan. This drama is owned by Jenna Almoy Drama. Saan kumamot akas jay ti ibagbagam ijay anak ko Orlan? Tawan mo't kinapudno dagitang at apon nyo kanya. Nadaramid mo, talaga amagasangan ka, Manuela. Sa anak amagasangan, jay anak ko ti pampanunutek. Amom nga ubing day jay. Nalaka amamati iti anyaman ama ibagakan kwa na. Awan bibiyang ko. Saan man asyak ti sungat-sungatam siya, Manuela? Apay, anyat ibagbaga na ita babae lakay. Umay nakitsung-sungatan ay. Agpakalinis launay ngamin. Awan karbo nga mamang sungat-sungat kada kami si Kan Manuela ha. Taadayo nga imun una kami alumugar iti dayta barangay ngam sika. Imay kala nakikaruba kada kami dito ngam kastakan. Ngam dagami mo't tinakapatakdaran ti balay mi. Taginatang mi ka nga ruday jay. Wen, ngam basit la jay lote nagatang yo. Imanay la nagipatakdaran yo ti basit abalayo. Ngam da kami nalawa ti dagami ditoy. Iso at teritoryo mi dito abanda. Da kami ti may sa akalawaan iti daga ditoy. Ala, pumanaw kan. Numakangag kay ti saritawan karbo nga mamang sungat-sungat kada kami. Taamin tayo at the freedom ng agsaw iti kaya tayo nga ibaga. Nawatam! Oh, at tatangtan mo nagdalos kan naglaba, Manuela. Kan alam da gito'y nakabag ngayon sa ganak. Tapara kada kayong agiina. Ni, anya dagito'y tata. Bagas kan groceries. Diyak mo lang maibos na kita. Isuayawid mo. Anya? Ala, nakababainan tata Arman. Idi na minsan badbado tiintad mo kada kami. Ita, makan? Maasyanak iti sitwasyon nyo nga agiina. Isuakayat kayo atulungan, Manuela. Ay na, nagsayaat kayo at talaga tata. Agyaman nakunay kada kayo. Awanan yaman na. Ala, mabit lang, tailugan ko na kita. Taitulod kan. Tanadagsin da kita yawid mo. Ha? Ala, saanan? Ag-tricycle akong tata. Basta itulod kan. Uray taad damot tay kotsek. Di ka kumagbabain kanyak, Manuela. Orlan, umay ka kaday. Darasama.
Apa ya? Anda ko ko. Darasam mabitlaang. Apa ya? Kita man eh. Adda nang itulod ka ni Manuela anak kakutse. Kita man eh. Asos. Anya ngay. Di husto dya atap ta. Nga da boyfriend na. Agure ka. Mabigbig ko day ta alakay. Taymot pensyonado iti kabangibang a barangay day ta. Ni Tata Arman. Ha? Ay, wine. Isumot gagpaisaw. No kasta? Iso, ti pakisinsin na rakad na ita Manuela. Iso tinobyo na. Kwan Ay, nalaing mo day ta babayan niya. Pinili na tay pensyona daw. Amo ka, kwarta lang ti kinayat na di ta alakay. Katanya pa ngay. Kasta talaga. Nakasapulan itimang biyag kalagiti limang anak na. Di lagbain. Kabalbalo na pay lang adan-adagos ng isukatan na itinatayan nga asawa na. Un nga rod Nalaing mo't day ta babae. Rupat kwarta. Manuela, in ka pa agmerienda. Ne, apay kag sangsangit ka. Ay, ay ayak lang amin tibagik, tata. Tapeng kastoy daktidad duma ka lugar. Ha? Apay? Adda ngamin nangag ko apang madakas dagiti ka arubak kanyak, tata. Ha? Apay? Anya day ta? Ibagbagada nga da relasyon, tata. Anya? Iso apanag ko na maudin da ito'y ayumay ko dito'y balayo, sir. Diyak ngamin kaya't mairaman kayo ang masarsarita iti awan mo't kinapudno na. Ay na, Manuela, di ka pa apektar ka na kita tao. Apal dala day takin ka. Bay-bay am idano kas tati kayat dang aramidan. Aguma da. No nadalos ti konsensyam, awan ti rumbeng apakapektaram. Agtrabaho ka lata para kadagitan anak mo. No siyak, awan problema kanyak. Oray anyat sa asawan ti tao. Lakaya kon. Awan panawin kon kadagita bambanag. Basta ti makunak, agtrabaho ka lata. Bay am dagita at tao. Kasta siguro ti talent da. Timang padakis iti padada at tao. This drama is owned by Jenna Almoy Drama. Nanang, mapan kayo ka na ijiskwilaan mi. Taday baga ni teacher mi. Ne, anya ti baga na aya. Di na pala imbagakan kamot. Jack mo, nanang. Ay, jak masango. Ni tatang mo ano masango na. Anya da jay? Jay maestra ti anak mo Papayaban na ta kano ijiskwilaan da. Sikan ti mapan, masadutak. Awan mo't ara-aramidam dito'y balay. Sikan Kat uray mo't sika. Awam mo't trabahom ita, tanalpasan ti aramidan nyo abalay. Masaduta ka rumwar. Inkay baga kinilolam. Tay sutimapan iji pagadalan nyo. Ibagam asaan mi amasango. Busy kami kunam boyet. Taanyat pa ka kumikumanda. Makumikumda amang sarsarita iti padada a tao. Ha? Lola? Una yung dagijay adadakkel mo. Awan mo trabaho da. Ngam siyak pa'y lati patudunan damag. Sapay jak makapag na talimtag to'y dua asakak. Ala, wanyag paiso. Apay ngay. Adanakan ko ang naikontra iso akasta. Ibagam kadana ng kantatang mo. Ta isuda ti mapan ijay pagadalan niyaw. Ibagam alimtag ti sakak. Wan. Wan Lola. Ngam no dida kayat. Oray saanan No kasta. Adda asawa di nakirelasyonan na nana. Wan milya. Katamuyaw. Endarum ka no di asawa na di lalakay. Kahit nabalo din na. Wan ka now. Anya ngay, di husto dya kunakin kamilya. Nadlaw ko ngamin a pamilyado dyan nobyo day dya akalugaran tayo. Na minsan pala nakitak ngam nadlaw kom. Wan nga rod. Bili ba ka talaga kan kalakay? Nalaing ka mang kilatis iti may sa tao. Gatuan siyak
apay di kunam. Kat, kumusta ngay mite ka aro bayaw? Asino na, ni Manuela? Kasino pa'y kumangay? Wala. Ay na, kasjaya, isulat ta. Pasaray itulod dela kay anobyo na. Agpayso aya nga da relasyon da. Kunada mangawan, makaungat kanupay ni Arman, takas na tagwarwara sa damag. Oho, isuda ka di. Iliblibak dalaang. Kat no nagpipintas tibado dagiti anak na. Takasanaw, kanayon nga igatangan nila kay Arman itibado da. Kan uray ni Manuela ko nama. Baro akanayon tibag na. Pati dagiti bestida na nagpipintas. Gatgatangan laki din nila kay Arman dagijay. Nay, malaman, agawid kayo tanay. Panagluluto manan. Alaan yun tay notang yabagas kan sidaan. Tayong kay agluton, Melia. Orlan! This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Igaadyo ti ag-eskwela anak ko, wan. Ikarigatan kayo apagadalan. Bayan nyo, tanoad tun trabahok nanang. Saan kayon tun amarigatan? Tulungan kayon tun amang paadal kadagiti kakabsat ko. Agyaman ak anak ko. Ngam di mo pa ila panunutan dayta. Tiket di pa nagadal mo ti ipamaysam a panunutan. Aramidak ti amin na kabailak, tapno mapagadal kayo nga anak ko. Amo Manuela, addan na panunot ko awagas, tapno saan kan amarigatan amakilablaba. Pabuludan ka iti pagpuunam ng negosyo. Ala, amangan no jak makabayad, sir. Mabayadam man kan saan, o kilaan kanyak. Nakitak no kasano tirigat mo amang bibiyag kadagita anak mo. Kanti may sapay apakaasyakan ka. Kasta lang arudon ti sitwasyon mo. Ngam adu pa'y ladag iti mangitadalaskan ka. Iso atulungan ka, Manuela. Kat sapay ko ma, tamapadakkel mo to ti rugyam a negosyo. Anya, kayat mo tag negosyo? Kayat ko launay asar. Kasta ti arapaap ko, ngam puunan lang amin ti parikot. O sige. Di mon problemahan day ta. Siyak ti makaamo, Manuela. Anya ngay a business ti kayat mo. Linyak ti agluto, tata. Iso akarinderya ti ipatakder ko. Kat agyaman ak unay iti ado at ulong yo, sir. Talaga ang wais day ta babae. Kita man nakapatakderan iti karinderya di ta sango ti balayda. Kani, nagado ti mapanmangan. Inaldaw ama puno ti karinderya na. Huwag nga rod. Adumot ten ati naliksab na itila kay anobyo na anya. Huwag nga rod No siyak, jak lama ito rada pag negosyo ti kwartaan na hut-hut ko. Sapay umaya mo ti banglo ti masida di ta karinderyana. Makapabising. Intan sa umutang iti sida unta. Tari, awan pa'y naluto ang masida. Awan mo't ngawin maigatangan iti masida. Ingkala umutangan ni Jestora. Saan na dita? Di mo mo't ipadlo ama ibusan ta iti kwarta lakay. Nanang, addamanan medalyami nga agkakabsat. Ay, wow! Talaga, anak ko? Ay, kablaawan kayo nga rod, Agyaman kami, nanang. Uray adda wal dagiti kakabsat ko, nalaing damat gaya mi jay eskwelan. Ala, an-anusam dagiti addim no nawulwul da. Saan abale, tainton dumakkel da. Maikaton ti kinawulwul da. Gagangay iti ubing ti kasta anak ko. Kat si kapay latimang tulong kadagiti addim iti assignment dawan. Tani, makumikumak iti karinderya tayo. Uy, nanang, di kay madanagan. Anya mo dagiti agrado mo ngay buyit. Pasigmot awasay anaparisan iti itlog. Nanang, Kan apa day tao Nagado ti absent mo. masaduta ka sumrag. Nagrigat mat ngamin ti sursuro day di pagadalan. Kat kasano day to ngay? Agdubli ka. Isungarot apapaayaban na kayo ni Maestrak iti. Takasarita na kayo kano.
Tabarang may pasakpay, ngam di kay mat ngamin napnapan. Anya? Kasanaw asaan ang mabagsak. Kat baybay anyo mo nga minta anak yaw, Milya. Agmay may salangarudan nga anak yaw. Ngam diyo pa'y matutukan mo. Takasanaw. Day talamang sarsarita iti padayo at tao tiininto na rin yaw. Uray awan ka ninyaw. Basta adda maichismis yaw. Ayos laeng kada kayaw. Ah, Anya ngay ita. Di agdoble ta anak yaw. Di yung mga tulungan iti leksyon na. Rebeng na, isuro yung lakta dito'y balayaw. Di yung iya sa amin iti maestra na. Taaduda nga agkakaadalan. Di na matutukan amin ida. agsardeng ka lang aron nga giskwilan, buyit. Yes, kay kayat ko ananang. Nanang, umadanin ti pa nagturpos ko iti kolehiyo. Wan nga rod anak ko. Ay na, jak mailadawan ti kinaragsak ko. Agyaman agtadinak pinaay iti arapaap ko para kan ka anak ko. Agyaman akmat kada kayo, nanang. Taureg may sa kayo anang paadal kanyak. Kan kadagiti kakabsat ko. Naipaay mo dagiti masapsapul mi. Kas iti kanayon ko nga ibaga. Aginggat ka ba ulak? Ikarigatan kayo nga ipaayan iti napintas a masakbayan, anak ko. Inton addan trabahok, nanang. Syaktun ti mangituloy amang bayan iti utang yo kini Tata Arman. Ay na, di mon panunutan day tata nabayada kun. Nabayagan a nabayadak day jay, anak ko. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Sumrad kan boy. Sana siya tikal karitan nyo. Tadagas kayo kanya. Addan dagiti agama. Sa dino nga'y tinangkakitaam ka ni buyit lakay. EJ Crossing mangibabay hindi ang anak mo. At daman dinanog nan. Sinansingan na pa di balasang agbanbantay di store. Unay mo tikas ta nga aramid mon buyit. Day talagpapanawa tararamidam. Di ka pa'y lang arot mga asawa. Tadjay to asawaan tag problema kan ka. Wen, mga sawa ko. Danag yun Mga sawa ko niti mabiit. Indarumda ka na jay anak yaw, Orlan. Ay, uning nga ron nanang. Sa bali man nakalukwan tinaramid nan. Nagtakaw ka no EJ store. Ay, anyan. Kakaisuna nga anak yaw. Ngam na baybay-an yaw. Di yun na isuro ang naimbag ti anak yaw. Uning nga ron nanang. Maamiris mi itan day ta abidot mi. Ay, agsasarunomot tin akalukwan tar aramidan ta anak talakay. Tunggal mabartek, agkabil, agchansing ka nagtakaw. Mangibabay na diyang anak ta. Katanusan nyo Tadi yumot ngamin insuro ang naimbag ti anak yaw. Ngam saan pa'y analadaw ti amin. Bagbagaan nyo lata. Tapatyak ngagbalbaliw pa'y dayjay. Ay, uwan ananang. Tutukan min da anak mi. Masapula bagbagaan mi. Takababainan tikas jingar aramidan na. Nagpagraduar ka man gaya man idikal man Manuela. Ha? Ayun, umay kayon to numanam. Taadda basit pagsasangwan tayo dito'y balay. Ay na, naimbag ka pa eh. Paggraduar ka, paggraduar. Upatan dagiti na paggraduar mong anak mo. Kasi ti Diyos, Melia. Kantultulungan dagiti talong anak ko para iti tuition dagiti addida. Ay, makapaapal ka. Di adalon dagiti upat nga anak mo. Madamdama, jay buridak mong tagturpos. Di adal to aminin nga anak mo. Nagsisingpo dapay. Dayta ti kanayon ko nga ikarkararag idi, Melia. Nga agbalinda ko maanasaya at nga anak. Ay, sorry Naadaman na isawsawang wano madian na aramidan mi kan kay tikal labas. Pakawanan da kami kuma. Itala na ika nakititurad nga umayagkid daw iti pasensya kan ka, Manuela. Ay na.
Awan kanyak day jayon, Melia. Saan ko nga ugali ti agimula iti sakit tinakam? Iso alipatam daytan. Awan sakit tinakam ko kada kayo, Melia. Ay na, agyaman ak nga rod. Ano kasta, Manuela? Nagsaya at ka tao. Tauray pinadpadakes da kay ti kalabas. Di da kami indardarom. Kat nagsaya at kalatta kada kami, Manuela. Pudno ana sakitan na kiti damo kadagiti agkakasakit nga ibagbaga dagiti karubak ngam kit di sana ka nagimulay ti sakit tinakam kadakwada. Inaramat ko kit di day takarit tap nagpursigiya ka mangisakad kadagiti anak ko. Kat ita di adal aminan dagiti limanga anak ko kat pagyamanak unay ti Diyos an namarswa tadi na kami binaybayan. Alakastan, tigayim mo, Manuela. Ala gagayam, di tanti nagpatingkaan da itapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos pare ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Agyamanak manen, kada kayo amin, God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello, gagayam. Kumusta kayo manan? Naimbag nga oras yung amin nga wan labas. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod man kanikabs at masong saan napod no nagan tintay drama. Ngamsakbay na makablaawa mampay the Remedios Orpilla Surita from Alcala, Cagayan Valley. Laureta family iti Barangay Salpad, San Nicolas, Pangasinan. Ken Co family from Alfranco. Kastoy man di ko na ni kabsat masong. Dir manang biyanang, aday di inaram ko ababalasang, dua idi tinaram ko. Tano sino ti mo na ang mga klon kanyak isutikal laysak, kinun ko nak itinakam ko. Tapno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Nay, papanam masong. Kat kasi ti sigod, inakagaram nanang. Nay, dua mo't asabong dayta nakaparabaw di talamisaan. Isagot mo day dua asabong iti ararmam. Saan? Dua babalasang ti pangtudak kadag ito asabong nanang. Anya? Dua ti armam? Ay nagloko kan. May salaang ti armam Ada ka kastan. Adda nanang, siyak dayta. May mayat no dua ti armain. Tano bastidon nak ti maysa. Adda pa'y tay maysa. Kumporme no asino kadakwada ti mangayat kanyak. Ibatik pa'y tamay sa asabong. Numalpasa kay banger, subyag tunay ta. Tasarong karakmat tay maysa, nanang. Agar aramid ka. May salaang tarmam Di mo paggigidanan. Una umpay ti maysa. Tano di nakakayat, isublat mo mo di maysa. Saan Didak ka di isuro. Taamok tar aramidak, nanang. Awan ti rumswa aparikot. Namnamaan nyo dayta. Sabong parakin ka, Aysa. Agyamanak, masong. Sumrak ka. Ay, agyamanak, Aysa. Nagpintas mat dayto asabongan. Ngam inton maminsan, di kan aggastos para iti sabong laeng. May mayat pa'y siguro no prutas. Wano nateng ti pangigatangam. Tapakairanudan pa'y. Dayto'y sabong kat malaylay laeng. Sayang. Ha? Sige. Bayam, taintun maminsan. Dakkel to asan dya tigatangag. Aywen, kasanungay. Adda ka di matlanam namak. Aklunan nak ka din. Ay, narigat tagdardara sudos masong. Nang runakit ado ti makitkitak ajak magustuhan. Ha? Makitkitam nga. Ti pa nagbisbisyom Kanayon kamot amapan makiininom kan makisugan. Pasaray lumabas ka dito'y balay ang nakaigpil iti manok apagpalot. Ha? Apay, di mo kayo tikas tangar aramidag, Aysa? Manjak Uray asino mat siguro a babae. Talaga ang maupay no kasta ti makitkita na iti lalaki nga agar-aram kan kuana. Ngam no ikatagdag ita abisok. Kaya tanak. Dakkel tinamnamam kanyak. No,
Agbalbaliw kan. Idyam amin abisyom. Makitkitak pa iti panagsunsunal mo iti istorno ko. Ah. Uray la iparwar mo pa iti agong mo ti asok ti sunal mo no ko. Ah, Diyak ngamin kayat ti makaasawa iti agatrungrung masong. Isa ang maawatan na kuma. No talaga ngay ayatan na. Ikatum dagita abisyom. Tadyak kayat. kwa, O anya. Maikarim ang maikat mo dagita abisyom masong. ala ikarigatak ay sa, para ken ka, san abiglaan anya, inutak Wan, tinapatag, maikat mo. ni Aisa, wano to'y arak. Arak? Wano ni Aisa? Ay, Nay, masaong. Anyat kukuam. Buti mo ti arak kan akin ladawan day tada di talamisaan. Nay, ladawan mo ni Aisa day tangararmam. pagpilpilyak nga rod to'y bagay, no anyat pilyon na kadagita nanang. No kabailak nga tanga iwaksi ti arak. Anya? Ti kayat ngamin ni Aisa, kat ikatag dagiti bisyok nanang. Kat padpadasek ti bagay. Kurang mo day tayong parabaw mo di talamisaan a pagpilpilyam. Kurang mo't iti manok kapag palot. Madi ano paggigiddanak nanang? Ininot mo't Sagay sapay laang, nanang. Naimbag nga oras mo, Lerma. Sabong para kang ka. Pasensyakan, ta medyo nalaylay basit. Tawan kamot ngamin idikalman. Adda ka nun na panam. Imay ka kanungarod idikalman masong. Ngam nairanama ngamin nga da na panak. Ala, sumra ka. Agyaman Lerma. Ala, yeg mo dagita sabong te parabaw ko pala di talamisaan. Makanla ko mga minti ginatang maun, ta meriendaan ta. Uno saan karne taluto kapag sangwan ta. Ha? Ala, intun maminsan, Lerma. I love you talaga, Lerma. Kaano nga aklunan nak? Adamo na damag ko. Dua kami kanu mangararmam. Pudno aya. Ha? Uy, aklunan. Ngam saan mo't siguro apan ang loko ti kasta, Lerma? Ngamin, awan pa'y mo't nubyak kada kayo. Tawan pa'y nangaklon kanyak. Kan may sa, agal-alanganan akin ni Aisa. Taadumot ti kondisyon na. Anya? Agasem ta pa ikat nga amin na bisyok ngay. Kasla nagdakkel ti maksay kanyak no kasta ti aramidag. Naimbagken ka, tawan kondisyon mo, Lerma. Ay, wen No kaya mo, suportaran ka kay di pa'y kadagiti bisyom. Ha? No kaya mo, regalwan ka pa iti pang palot a manok. Anya? Agpasaw? Wan, apay di mo nakita dagiti tarakan ko di talikod ti balay. Pasig apang palo dagijay. Tarakan ko dagijay. Ilaklakok ngam no si kay regalok. Ay na, ay kat, aklunan lak nga rodan, Lerma. No aklunan ka, di mo nga tarmunan ni Aisa. Saan na? Adda ka nga rodan. Sikan at asawaag no aklunan lak. Idi pa'y lako mga aklunan ka ngam. Kasta mga mintindanon da kanyak. Asan la ka no asyak tararmam. No aklunan lak, sarda nga ako na isa. Sikan, ti pamaysak. Sige nga ron, aklunan kan. Ta saan ka mo't anarigat nga ayatan ta, gwapo ka. Kandi ka madanagan. Sana kakas ka ni ay sa alapdan na ka nga agbisyo. Sa baliak, suportaran ka kay Dipay. Ano kaya mo? Ay na, nagmayatan. Sige nga rod, datan, Lerma. Ayos na nang. Nay, abay, anyat pa karagsaka, masong. Abdan lang aklon kanyak nanang, ni Lerma. Lerma nga, jetong itira. Ninanang mo, di yung ka di sasawon di kasta. Tung itira nga ibagbagayo mo. Gawam mo, nabisyo mo't at talaga day jay ababay.
Sana bahalin Tinapatag, suportado kanyak nanang. Sana kas kini Aisa, nga ipasardeng na amin na bisok. Oho, nagrigat tigas jay. Naimbag nilarma Tanakunana pa'y asuportaran nak. Ada pa nga rin intid na manok ko. Day di man impagod ko ya po unti arimando na lang. Suportado kan ka at apadam anabisyaw. Oran niya ditan, basta kinawatan kami, mayat. No siyak, mas kayat ko ni Aisa ngam dayja alerma. No da kayo ngam siyak, nilerma ti kayat ko. Ta saan apakipot? Saan akas kinaaysa apakipot? Nagado kondisyon na. Nakamakamo ka. Basta siyak, mas kayat ko kuman ni Aisa nga agbalin a manugang ta na umba ang babae. Nasingpait. Nilerma tagbalin ang manugang yun, anang. Lipatan yun day diyang Aisa. Nukas na, sinardingamon nga raman ni Aisa, insan masaong. Huwan insan, tapakipot mait. Imununan nilerma ng aklon kanyak. Isuan nilerma tinagasat. Kat mabalin nga rod nga raman ani Aisa, tas sinardingang matang. Ha? Katwara. Saan mo ta problema dahi takit, insan? Da kayo tagbagay. Tagpada kayo nga awan bisyo na, insan. Siguro, no armum na isa, aklunin na kadagos, tawan bisyom. Kasta nga minti sapsapulan na itimay sa alalaki, kahit. Kaya't nakngata? Kat sa alak mo't agwapo kasing ka, insan? Kat padasam lata, insan. Awan mo't pakibiyanga kiti dahi babain. Tanilerma itan ti ayang ti atensyon ko. Diskarte mo dahi dan insan. Adda bisitam, ay sa anak kaw. Sarungkaran na kakano ni Edmond, akasinsin ni Masong. Ay. Yapay, di mo ko na ay napampanunutom pala dahi ang Masong. Kaya addan nubya na. Naku na ngamin, anak kasagana ng agbalbaliw para kanya. Ngumad namot sa balinan. Di na siguro kabailan nga ramidin ti kondisyon mo kinkwana. Iso ajay pada na anabisyo, ti inarim na. Baybay amon da siya tao, tasan kayo nga agbagay? Kaya't kukuman ni Masong nagbalbaliw tatang. Ngumad damot gayam sa balinan. Lipate mo, need mo latan ti entertainer. Naimbag pa na ta kasinsin na tanagagat ka na singpag. Awan bisyo na. Tatang. Ala, rumor kan dito silad mo. Takababain no pagurayam iti mabayag. Inkasangwan ni Edmond. Anya, ikasar mon tinubyam. Kawam mo urnong mon sa Masong. Ada urnong nilerma nanang. Anya, jay nubyam ti paggastusam ay di ka lagbain. Iso mo tinagdisno daw. Imbagak ngamin ngawang kwartak. Anya, Agsaga na kayo. Tadumanon tayo iti kabiitan a panawon nanang. ay nadali jay kwarta pagkasarta ko Mamasong. Anya? Apay lerma? Nadisgrasya, naabak. Naabak iti? Naabak iti pusta Na- Iso di ta pala makapagkasara. Ang magdun natalatan no kaya mo. Kat, no kaya mo, dituyan balay ti pagnadanta, tawang magkadwak ditoy. Sige nga rod lerma. Sikati makam mo. Aywan, agdalakad ko ita. In kami kumamakipalot. Ilaban ko man dyan regalom amanok kanyak. May kawan sayang. Noawan ko malakad ko, sumurutak kumangam. Naira na mga min nga dalabam mimot. Ha? Laban nyo ite? Iti palot mo lang Oh. Dumayo kami iti sa bali a lugar. Idayo mi dagiti manok ko. Aya. Sapay ko mga rod ta mga bakta. Wen at iti kwarta pagpustam Ay, na- Andas dayta? Ha? Ay, maaduday to yun, lerma. Ay na, agyaman na ka. Sa anak na agbabawi, anang aram ken ka. Basta lalaingam, tapno mga habak ka. Wala lerma, ag-triple na ito akwarta no sumangpeta. Nana, da kayo kumati may isang sponsor nga alaan mi inton agkasar kami kini Edmond. Ay, no kasta.
Inaklon mo ni Edmond balasang ko. Wala na, tanapas nakmat nga agaram kanya. Aywan. Awan makunak iti day ka anakak. Nagagat ka na singpert. Awan pa'y bisyo na. Dayta tinangayatakkan ko na, nana. Ay mayat nga rod ano kasta. Talagang agbagay kayaw. O sige, kayat ko tagbalin ani inang yaw. Agyamanak, nana. Kat, kumusta matan ni Masong? Aday je balay tinubyan na ijay dangag na ed. Di man nagaw-awid dito yan. Bisin sa ngamin unay, nana. Ay wen Bising agbisbisyaw. No kasta, nagtultuloy ti pa nagbisbisyo na. Wen isulat ta ti aramid na. Takasanaw, agpadadamot iti asawa na. Agpadadaan na bisyaw. Anya? Dayta ti pagsapulan da, ti panagsugsugal da. No mga bakda ada kwartada. Ngam no maabak da ay kaawang kwartada. Ngam kanayon sama ngamin ti panangabak da. Wen kano nga rod. Angam oray pay. Diyak kanunungan ti kasjay nga aramiden da. Kunak no agbalbali wan dya anak ko. Ngamay na, kimaro mo taramid na. Kumusta nga, insan? Kastoy, naragsak, insan. Sigay, kumusta ti dandanin mga asawa? Naragsak mo ta, insan. Da kayo ay, apay di kayo pelagkasal. Saan minamasango da ita? Busy kami niti pagkwartaan mi. Madumad ka nun titarakan mo amanaw. Wala. Kat no napalaulawan iti manok di balay mi. Mahilig mo ngamin di asawa kiti manok. Iso nagpadaan min Sa anak nga agbabawi anang harang kinkwana insan. Ngamin, agkaalaan kami. Kat no manipod nagdin na kami. Kat di kang pulos nagapapa. Aya, kat talaga nga rod, ada kayo tinaikaray para iti tunggal may sa insan. Wan siguro insan. Da kami siguro ti makuna a perfect couple insan. Lakay, umayda ka no gatangan ng dagiti tarakan ta ababoy inton bigat. Kasta yan. Nasayaan nga raw. Tapno madispos tamot amin ang kat gumatang tamanan iti at ado atarakanin ta. Wan lakay, naku na ti bayer ano maminsan. Nainayunan ta kano ti taraknan ta. Takurang tilakot ta. Sige, awan problema iti day ta. O reg tarakan ta iti manaw, basta gatangin ta. Wan, regular a customer ta dagi jayan lakay. Iso asigurado daytan. Akin lugan iti nakaparada di tasango ti balayaw kaka. Ay, lugan dahil sa akin Edmond kaka. Ay, imbag man. Nakagatang dan iti lugan da. Wada, taday, kasapulan da ba iti lugan ay tapagbunag da iti lako da atarakan da. Aya, ay nanaimbag da pay. May mayat madlat biyag di anak mo ta nakaasawa iti baklang. Anya abak nang, awanan atay lugan da. Nailako dan. Kita ron sapay madagitay lako da aman manok apang palaut. Awanan, nailako da aminan. Kanya, apay ngay? Kano agkaraabak dametan iti sugal. Nagpadaan da sugador, iso nga awan maururnong da. Kanya? Iso napimpintas nga amang tibiyag da ay sa ken Edmond. Tawan Apolos, bisyo da. Ada problema bakit? Anya day tamasong. Nakautangak. Kat problema ko na pagbayad ko. Anya, api ngamin ngay mutang kan o nam na mapagbayad mo. Among mga wan makukwarta kon. Takanayon mo tipan nakaabak kon. Oras siyak nga rod. Apay ngay. Agpadatamot na kanayon amaabak. Problemam day tan amasong. Mind your own problem itan. Naglukom. Nagbaliw talagang day ta alerma. Manipod awan makukwartamin. Simmabali mo't ugalinan. Awan mo't pakibyangan na kanyakong.
Sana mabalin. Masapul ang makapanunot akiti pamuspusan. Tapno makabayad akiti utang ko. Mangkita kiti mabalin ko nga ilako dito'y balay. Nagkuna nga ilakom dagiti appliances diti balay. Apay, si katigim matang kadagijay. Sorry, Lerma. Dahil talat na panunot ko na pamuspusan. Di nakmad ngamin tulungan nga agi remedyo iti kwarta. Kat, ayan tinaglakwam. Imbayad ko na iti utang ko. Anya? Nagawan maababain mon? Aglako ka iti saan makukwa? Kukwata mo dagijayan at agasawa tagat nga rod. Wan, ngam saan ta pa nagkasar? Isong awan pakibiyangam ka dagiti kagawaak diti balay, nawatam! Iso ni Masong, titaglo. Pudno gayam anataer. Ne, at damot kadwa masimang Lerma. Wan, ingkagdigos, kalpasan nagpalis ka Masong. Ha? Apay? At dapapanan nyo kan ni titaglo. Ala, darasam. Kuyugam, tadyak masangot imang kuyug kan kwa na. Ing kayo ag-shopping. I-shoppingan na kay di gamit mo, apay, di mo kayat. Anya? Mabit man lang, nana. Apay asimrek tayo dito hotel. Anyat kuwan tayo dito. Idagasta dagiti gamit ko. Rumwartan to no madamdama. Ala, sumrakan. Tagi na natabit. Sa tarumwar no madamdama. Kukwa. Mabit lang. Urayan ka ni Jerwar. Umay kakit din. Apay, saan ngayon baga ni Lerma ti may papan iti utang na? At da utang na kanya. Katsika ti bayad na kanya. Anya? Dinakan! Nagloko pa da dyan, Lerman. Tilar aramidan na. Subli ka dito, oy! Kartingak tirumad dito. Masapul ama itarayak day taabakay. Tilar aramidam, Lerma. Apay ngay apagbayad na kiti utang mo. Kinlakom tu pa dagiti kagawa ka di mo yung pakpakada kanyak. Iso ngay naramid kumatikas jay Ganapay ngay tarayam, kasanon ngay jay utang ko. Alay kung dagiti kawis ko, tagawid akon. Pumanaw akon dito'y balay mo. Siyak mo't ipagbaybayan mo. Makamu ka Awan na sakit bakrang ko. Total na umaak malakang kan. Anya? Ngamne, di ka kundi impake Di kagbalin nga graraman, Masong. Tay di imay ka nagnagditi balay, awan na pulos awit mabadom. Ginatang ko amin na badom, laglagi pam dayta. Simangpet ka dito nga ima-ima. Isa pumanaw ka nga rod nga ima-ima matlaang. Anya? Kat pangusaram matlaang ngay karagiti badaw. Kat panglalaki mat dagijay. Baybayam laang. Tanoadan tumanan boyfriend ko, ipausar kunto kang kwana. Anya? Kat, nagsina kayo nga rodan. Una lang. Saan kami anaragsak awan makukwartamin? Ay, haan niya nga ron ngay. No saan kayon anaragsak iti tunggal maysa. Awan mabalain. Nagdarasudusak idinanang. Kamali, ti pinili ka babae. Di pada ka na biso ti pinili. Ay, wag nga roda No inaramid mo kumati kondisyon ni ay saken ka, nga agbalbaliw kan. Naragsak ka kumaitan. Nagbalbaliw ka kuman. Wan nga ron, nanang. Awan gayam tinasayaat nga itden ti bisyo. Ay, wan pudno dayta. Angam saan pa'y anala daw ti amin, anak ko. At dapay gundaway mo nga agbalbaliw. Inkarigatak tinagbalbaliw, pinilit ko tibagik ang nangiwaksi kadagita agrurutap abisyok, tadyak kaya tagnanayon nga awan na pinta sa turong tibiyag na. Ingka gumaak tinagsapul iti permanente at trabahok, ket kaasinanay kat kumat dagiti bisyok. Ket ita addan sa bali a nobya ket nasingpet abalasang, ket umadanin ti panagkasarmi. Alakastan, tigayim mo, Masong. Alaga gayam, di tan nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring,
Eli Palacio. And your nos para ti script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite. Thank you manen kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.